umuryango w'abana b'abamarayika. Turibuka umuryango wa Gahakwa n'abana be. Turibuka umuryango wa Garibwene. Turibuka umuryango wa Bwabukungu. Turibuka Cyuzuzo. Turibuka Rutaneshwa Filisi. turibuka Mukarugambwa. Turibuka Karabudiyani. turibuka Konsolata n'abuzukuru be. Turibuka Nikokazi Kiradisi. Turibuka Nyiragakari. Turibuka Ugirifu. Turibuka Uwumutama Alphonse. Turibuka umuryango wa Bugingo. Turibuka Mutemuke Yarine. turibuka Payini Madame Kalisa. Barakoze cyane abanyeshuri badufashije kutugeza hamwe mu mazina y'inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi hano kuri uno musozi wa Fumbwe no hafi yawo. Ndagira mwegere inyuma kugira abagiye kudufasha gucanira umuriro w'icyizere babone aho babikorera. Ndagira nsabe umuyobozi w'ishuri ryacu rya EP Rugenge Damu Mukeshimana Aline n'uhagarariye umushyitsi mukuru hagarariye Ibuka mu murenge wa Fumbwe ko bakegera imbere bakadufasha gucana umuriro w'icyizere.
mu gihe bakomeje gucana urumuri rw'icyizere ndagira nsaba abanyeshuri mwese mwicare hasi, mwicare ku ntebe. Sit down on your desks. Uko mubibona tukaba tumaze gucana urumuri rw'icyizere. Uru rumuri rw'icyizere rero rukaba rufite ishusho rutanga rugaragaza ko nyuma y'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo yaranzwe na jenoside yakorewe abatutsi, ingabo zari za RPF inkotanyi zahagaritse iyo jenoside. Ubu tukaba turi kubona umucyo, uwo mucyo ukubiyemo ibintu bitandukanye birimo amajyambere, ibikorwa remezo, iterambere n'ibindi byose bigamije guteza imbere igihugu cyacu no gutuma kitasubira mu mateka mabi cyanyuzemo. Abagira nsabe bano banyeshuri rero ko bashyikiriza runo rumuri rw'icyizere bafite bamwe mu babyeyi n'abayobozi baje kwifatanya natwe muri uno muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi hano ku ishuri rya